Kumusta na kaya ring mabalakenyong magobra king South Korea? Iti personal da peki baluan da ring opisyal ning Mabalacat City king karelang pa magbisita king Tabec City. Personal lang minta king Tabec City, South Korea, di na Mabalacat City Mayor Attorney Gerald Aquino at Vice Mayor Jun Castro bang puntalan at kumusta ning kabilyan da ring foreign seasonal workers iba't king syudad. We are very happy and pleased to hear yung sinabi ng Tabec City government na ikay very workaholic ko na you don't stop working. And in makanining representation, you give glory and of course na representation na maging positive dito yung Mabalacat City. And as promised, sinabi na ng city ng Tabec that they would hire more Mabalakenyans for our city, for Tabec. So palapakang tala rin sa katawag. King karelang official visit, ikit na rin nga doong opisyaling masalese kabilyan na rin talapag-obra at masaya lareti king karelang obra. Pepakit na mo naman ng gobyerno ng Tabec City kareng opisyal ng Mabalacat, ing karelang teknolohiya at paralan king agrikultura amalyaring makasaup king panyulong ning sektor ning agrikultura king syudad. At tatanda ng pinirmalang Memorandum of Agreement ing Mabalacat City LGU at Tabec City, bang adi na lang pamikatagon ring kwalipikadong Mabalakenyo na makapag-obra bilang foreign seasonal workers king South Korea. Kapamilatan ng programa, bika dagdag lang oportunidad king kabiyayan reng residente kabang balaw sa Pasiknangan ing ugnayan na reng adwang syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.